Dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam peksimete. U 2 šolje brašna dodati 1 kašikicu soli, 1 prašak za pecivo i pola kašikice kvasa. Prvo promiješati sve suhe sastojke. Zatim dodati 1 jaje, pola šolje jogurta. Ukoliko nemate jogurt, možete koristiti kiselu vodu. I 1/4 šolje vode. Mjera je šolja od 240 ml. Promiješati. Prvo kašikom. A zatim izraditi tijesto rulo. Ja tijesto prekrijem krpom i ostavim da odmori 15 minuta. Vi ne morate, pošto je tijesto odmah spremno za upotrebu. Također možete i navečer potkuhati i ostaviti preko noći u frižideru da ujutro imate spremno tijesto za doručak. Radnu površinu posuti brašnom, prebaciti tijesto. I razvaljati tijesto. Od ove količine brašna razvaljano tijesto je prečnika 32 cm i debljine nekih pola centimetra. Tijesto ne treba da bude pretanko, a ne treba da bude ni predebelo.
Na visokoj temperaturi zagrijati veću količinu ulja. U zagrijano ulje lagano spuštati peksimete i kratko pržiti sa jedne, pa zatim sa druge strane. Izvaditi u zdjelo i poslužiti dok su topli.